Dama denu vide e monodu gbagba mi yo ge meche mi ko dole ehwenu khoso sangbe mi ko de nu kwason si azan foton godi e meche lemi mi bi mi ma fon dagbe ami ko do kan e lo khiho e hoja e male ye ko zehwe e home e jemisi zanzan din le yo mi na un ko ton lobo soro to benu mi matin libre e diwe mi na besin e ti me ko no menjele a check pa ojija in ko do to gan Patrice talon po bo hon e no ya zange te degbele yo godogodo ton e Patrice talon we ton won e na bloko do khoyin to ton le po e ko blo nu mon ko to men bo na jo te nu ton pe o jon joja romia de wada yi matin libre fo ton e on kan yo we jiro fin matin libre do po mo no menjele choro mera hona wa eneon tito me e nu kon yi ton khoye kaka ibodo o khoi tene me gbo lo me ton e ko to eneon benetu mi ton me fi boko de gbina bonu kon yi odiyan e na so o na volo di do de lobo di do me chele matin libre e do ho eneon e ti me po no menjile ko nu e mi de din e yo wada yi e na wa lobo na be azo lobo ho kikero to ho sin alinu e na be azo ton de lo ye kan eneon me lobo di do matin libre so do agade do menjele nu boy e kado mocho nu kon yi yo fi bi e no bagbon en to dokun lo tadio dokun e lo toji abi to glole yo ne re so enonu ezun fan je yan e karayan le karan zun fan gben yo e ko zun fan mo a bo ns tindon e ton lobo sodo obo indi do to bo matin le usero nu ton bo soro ikwetan yin e ti me po no menjile e no isi hulekun apa eni hwe levon to nu kon igege na tin nu to mi ton de jin matin libre do po mo no menjile alonu zo wiwa le ndegbon din do parakusin ha me fine yo etin do menjele atoro denje chubo fungulo dom etin do ehon mede do fine lo alonu zo dele tin do fine le na zunfa bo fe ko sin bo soda gagbon yo neon edo do ye gumi de jin matin libre ewe soro yo kweton jin minaso emblème du jour e comme étant et ti me po do menjele to gan yoyo e bene to mi ton bene vile bi hui kule lowo so bene yazin po ton da si yo me fi do gesi ade palais de congrès ku ton to ro na blo de ya hon azo na wa ro fene teme le sen na sai nu e na blo do yo e ko ra cho teme le bi hui ton do fene me emblème du jour e so nu ku ton mo me bo so do we ko ton jin mi ya ton do menjele o le na blo gbendin bo ti to me ade na vo blo yo e ko ro ta me ton li me mede tin bo e ko ra zin po de dai lo tubo ide menu gun osin agba osa don ko itenu e kan so mede vo le do benaton me do fide le yo nu kan bi okuyin bo o hoja ma e zero fin Patrice talon e ro mochuo asiton Claudine talon gbewe so lo do e lo bo hoja ma kegetin lo bo ran egbe libération e hometon iton yo e mo do menjere nu gbo en do avokan fun sin o ajoyi wa do to mi ton fidian sin ko yo me gaga so ko mi abiero ton yo e ko yin kana ba kwa na sain pele yo jo ton teme le yo e ko do eni bo libération e se boya o libérer ho ble won sin onu tomen mi atndo menjire yeme do na ido azome do degbo zo sin ali din le yo nu indo me teme yeme ton ta de me le yo e ko je itun ji me menjile min la me la na gbe sin ali nu to ho de tin bo na yin we ne mo pa che pa so gbeta do hon e yi ai so mo do fie lo bo na yin gbigba to bo ho ja ma do informateur e be na so din e ti me po do menjire nu gbo o STB OTB ho sin fo gbe fine diyan azo ato gigitin bo e ro da gbidi sin we menjile mi bo ezon lo gbeta gigitin bo nu mo ko tan le ran nu kun ito megben yo yi ko di do le informateur e se bo soro ko tan jin nu de e ho ja ma la yi won egbe yo e wa yin kalavi kamene o to kun la gan e na yin klo jigbe tan yo e ko tun lo me e ko tun menjile mi lo bo e ko so e lo bo so e so do o azin po tan ji be na gbe nu e ni odiyan to kun gan e yin o kalavi tan rin ado atlantic tan yo e ko wa zo mo ko tan ko to kun la gan po bo e ko tun to kun la vi gan e yin klo jigbe tan bo informateur e se bo so do we ko tan ji gbe we so de su lo do Claudine talon do e yin hon e o kon sen de ministre le me hon e hon to le no yi po do to gan po wa yi fi ai so mo yo be gudugudu tan be lo po Patrice talon po yo e so gbe de vo lo bo te do Claudine talon de su ti ten gbe mentele mi le meilleur e we mi na so din eti me po do menjele nu gbo endo e so aho so de so do asiru me bo eja yu agbe yo e no tun do ido so tan lo no je kan e no fon lo no je atan manji ya le na si hu azogun be na jija yan tun we no tun Joseph Ojogberun e we do ede ondo nu de men gun e wo go e do fene din we menjele mi bo le meilleur e se bo so do we kweton jin l'événement du jour e ho meton eton yo e wa eti me po do menjele nu gbo o play gudugudu ton e ate pa kan won ton
temps ye bloqué de Patrice Talon ko yo nu gigeti bo e toro phénomène o Patrice Talon e ho itimele azo dagbe gigeti bo mi dosin bo kan wi wato Patrice Talon e pagbe nu ho to ton le po ye me no buche lo wo azo kaka je fene die mi atno le glissing alinuo nu gbo le beneto mi ton to nu gbo yo e ko inu di bo to de vo ye ko je pinpon de odi me bo yan zo de me we yan ye de na wa mara inu yen do nu yen di bo so lo wo izan ro to iton le me don lo men ti le mi na tun do men jile le matinal e we mi na so din e fon zan de so ti me pon do men jile nu gbo pele godogodo ton e blodo marina to gan si azo gba sa ko ho to ton le po Patrice Talon ko ru diyan e de blo pele godogodo ton e neon go zan de diyan me de vona ya zo ne romia de wada ine e de ya zo dasi lo gbe kan de nu mi na tun le Patrice Talon e do gbe na che ipa ton be inde o wada ye mo no men jile azo mi na ho ko be kan ho nu e no gbe yo do ne e mi na gbe kan de nu de su ti tengbe bo nu mi na je hongbe lo bo je gangbe lo mi na tun do da baro e ho me ton yo e won la do yo ton do men jile nu gbo e Patrice Talon e ko ro yi we amo ho e do temetele azo dagbe mi la ho wale yo nele na ti ayi bo nu kuna fon boro mi mo etegbe lo me che lemi mi atno eton mejile tito mende bo tindo fene ba che pa do fene din boro tito e do bu podo e insu sin to opo e de din ne na blogun bo don pe vule e na go sin hello me e na go sin uve me bogo sin azo mama wa me yo nu mo koton din e na liza hare su tite ngbero to mi to me fi fraternité e we mi na so din e ti me po no mejile Patrice Talon we o ero nu ko mi ton don bo ja we yo azo isi huwa bo nu kon yi tin nu to mi ton alopa voyo e ko nkan nu mo koton ho lo bo mina tun le hoja ma ese bo so re kwetonji le mira ho e ka do e dabo no a che pa ton gbon yi bo ka son gbeji bo do e temeteme le yo ne o fraternité resource bo so re kwetonji bo mira ho Robert Gbinya e ko do gbe ton ni su do mejire me le ze we de su e wa che pa do tadio Patrice Talon e do lo do de afomo nkoton mina tun do mejire Nouvelle Tribune e ho meton e wa mina so din e ti me po do mejire no bo to gan yo na yi azo zin podasi lo ku ton blo mo ko ton de gbe ko ja e kle po do mejere do ko no ko sin alim do to ko do sin alim je yo e control le o control mi ton fi o to mo no bo do jo po do to eno du gan to eno so gan sin alim po benen to mi ton e do ganji bo do gbengbe un bo do nu kon ido e de su tite gbe Nouvelle Tribune e ho mi ton yo e se do ko ton ji o men chile mi na tun do mejere mi na leko wa matin libre e ho mi ton e jin e so do ko ton ji do mejere nu gbo do benen to mi ton donu kon don dion de nu kon yo na si hotin gbon kaka do ko itene ko o ja nu kon don yo e ko yin kana ho be yo do PND bo matin libre e so do ko ton jin Patrice Talon ple guruguru ton e bloku ache pa ton po boro e dabo do e tiyan don pe defo premier wada ineme e na ya zo lo gbe kan do azo mon ko ton di don no para ku fene dion e ti na lo zo de letin do fene bo e ro yin won do hun e ti onu wade bo hojo e ma matin libre e so do ko ton ji ns tin do e kan hobie e ti me po do menjele nu kon yi na tiyan e don le fo bagbon apa de fo e e mi le mi mo do menjele e do akwezi kana lido e ipon to dokun mi ton do taji do toji abi to glo do dokun do fene bonu mi zanji nu gboje yan mi kana do nu gege sin le de ji ns tin do e we do ene matin li se nu ton so ra gade do we kweton ji men chile mi e hometon e san hu mo pere kun anu e hoja ma le yo ye henu pepe e home e yan ho zangbe nu kwason sin azan foton go gbe yo e do tenu mi eje mi ko de ne a kuro no gbe do to ma wa teni gbe yo mi na le pe ko do ho de vu e pe se ami ko do to do me